Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Sakbay na, kablaawan na kay amin nga awan labas, ken agyaman kami akanayon, iti panarabayo, iti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasalitaan arapauluan. Ada kwartam, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Manong, adda ditan ti agsyuman kadata. Wan nga raw. Masilwan manen ti subsub na. Meron doot alakay. Saan ta pagtagtagaryan? Ad-addan no saan ta pagtagaryan? Bayam dita. Pagtagaryak manong. Adda kayo matatang. Dinakman ka sarsarita sa nabanluga. Na kayo, senyorita. Awan may tulong yung kanyak. Awan pa'y mayawat yung kanyak. Awan serbiyaw. Ha? Kaya talaglamlamot yung muyaw. Saan mo't nga iso ti manggad ni mo't nanang? Kurak tumat ang di mo kasasao. Tas sa iro na ita. Anyan iday-daya mo dumiyaw. Katatang, adala ang pagsarsaritaan mi kini Manong. Pagtimugan kayon tupay siyak ti pagsarsaritaan nyo anya. Pagan ano da kayo mo't ngaya pagsaritaan? Anya sa ko nabikay. Umingar ka mo tan. Kaya't mo, tadusagag tasugam. Nay mo day tatang. Nagalas ti kababali ni tatang puling. Nga rod, naguyong naon ti mayawat kun kwa na. Naglaing pa asumaong. Anya manen aya ti inaramid na. Tunggal makita na kami, agkuskusilap. Inton kon, agsaw iti makapasakit. Nagdagsang ti dara na kada kami nanang. Liklikan tayo ti Rire, anak ko. Bansagan yulatan. Pakisamaan yulatan, tapno awan Rire. Hindi pala papanawan. Awan matlat income kamang na. Sakit na guyong. Anak, ti pan nakiasawa, kat saan akasi timakan, amabalin ayulano na pudot. Iyo ulamot na dya tao. Sawir lay tibiyag. Ala, padasin nyo pa'y apakisamahan, anak. Sige nanang, padasik apakitaan iti naimbag. Ngamno agmirdoot kan agpudot lata. Patapwa ko kong. Unay daytan kaka. Ay, apag iso, adda di tatagsyuman kada kami. Tatang, ala nyo daytoy nay. Piyala paggatang yumot ay, ti kayat yu agatangan, ne. Manungay na ita. Talugasot tatang, awatin yun. Ay, nagsaya at kan wala sangkaw. Kasta ka kumakanayaw. Talaga mo ta nagsaya atak tatang?
Uy, nagsayat ka talaga. Sige. Tainak man ni J-Star. Rupat kwarta alakay. Unay daytan kaka. Naragsakpat nila kay Pulay. Un ata tinapalak. Ha? Hindi tintapal mo. Kwarta Manungay tintad mo. Talugasot manong. Anya? Nagadaw. Bayam tapagbabainan na. Kentap numapnek. O kita nagsingputan. Ay? Rupat kwarta alakay. Dayta ti pagalistuan na manong. Iso akanayong nga ikanta iti kwarta tapno na singpet. Anya? Ay, marwaman ano kasta? Tikulangan at itad ko tanong mabukulanan. Unay daytan kaka. Balasan ko nagsingpay. Adaman ibagat. Anya ka di dayta tatang alamyong. Isa anak amang lamlamyaw. Talaga anasingpit ka. Nagpintas ka pa. Nagpupunipunan iti kinasayaat. Kinaimbag. Imbag man tabigbigo mo tatang. Talaga may... Ada ko maibagak. Anya ti bagayo tatang. Ada kwartam. Kunak tupay kat. Tunggal umasidag kayo, may sa ti damdamagan nyo. Apay, naibus yun, jentag ko. Sikamot, anak. Manumot lagi talugasor ngay. Inton maminsan, tapno agpaot, titid mo akwarta, anayam adwa ribaw, titid mo. Anya? Unay madaytan tatang? Naragragsak tayo mo't lang. Ano kasta ti aramidam, anak? Ngayon, masapol ng agbalin tayo anaparabor. Sikala tinaragsak tatang. Kensyak laeng mo't tinaparabor. Paserbe, akabala. Nabartek kayo mo't tatang. Di na ka sa salita. Nawan mayawat mo kanyak. Ano sansip panguling ka? Apay ngay akas tati saom. Nadakwarta ni Bikik ikan na kamat. Tangiwan mo siya ba bakitan? Piwakit mo sumagpaw ka pa maminsan. Mangtid ka mangkiday ti kwartam. Amumat ana usartan ti ada kwartak. Awanin Si paten ka no di nakyawatan ni ti kwarta. Naunay daytan lakay. Kastamlatan nga agnanayon. Ay namanong, no ikak iti kwarta, naggayad ti isem na, uray lamang lislis ti sungo na. No awan maited, uray lamang silwan ti sungo na. Saan mo ngikan? Agbalinak ka no anaparabor kan kwa na kunana. Naglukon na dya tao. Awan to pa'y may parabor na kadata. Ammo manong, kayat ko anasingput akanayon kadata, isu alam yung ngklatta. Kahit itad mo, di 2,000 akid kidawan na. Apay kit di nga itad kon, naglaingan ngay. Makapasar alakay. Kasano no awan ton ti maitad mo? Makamuntun na. Ay, da kayo ba't kaya dito yan nakaw? Masaya at manananda kaya tilaglang. Apay ka di, tatang. Nakaw. Anak wartayaw. Kunak tupay kat ngagdamag kayo manen. Kat may sa tidamdamagan nyo no masidag kayo. Kunak, anak wartayaw. Awan tatang. Ore manuditsan Inton bigatan tatang. Tadyak pa'y naalat ti sweldok. Ipabigat mo pala. Apay, agsweldo ka ay ano bigat, balasang ka. Wan, tatang. Nay nayunam to titit mo kanyak wine. Anya?
Unay daytan kaka. Nanang, bagbagaan niyo man mo't ni tatang. Apay ayamanan. Naitamot lang daw dawatan ni ti kwarta ter aramidan na ka ni Vicky. Kasi matikapsat ka. Nala, bay amta kasaritak to. Ibagayo amang good mo. Ta nagdakla na karne. Papalamot kidig. Alabarok, anusan tayon? Tapno, adamot pagbabainan na. No sakti maoma, matapis ka. Ay sana anak ko tapno awan tiriri. Naragragsak mutlaeng ano ang kikinaawatan tayo. Maruam nga minay. Imbes nga damornong yading, awanan na. Daw-dawatan na mutlatan. Ada kwartam. Kanayon na kay baga. Nawan kayat na, naguyang. Ay, unay dayta na kinamiron. Ha? Tatang, anusan nyo pa'y laeng no adamano amay tud ko Sana bali, kanayo nakmut amang tud. Alawain, sana parikot na ita. Mano ayat itid mo. 5 gasot laeng tinabati akwartak tatang. Anya, nagbasitan. Ikang kayong tumanan di kay madanagan. Sige nga ram. Hanggang layo na mo na itid wakasaw. Ni tatang mo, imbagak lang arudon aday talaangin tinabati akwartak. Sige malangan. Basta ikanakin to no may alawas Wen, basta da. Unay daytan kaka. Si kama mo timang tudkin ni tatang manong. Anyaga po. Disnugag to pa iti orela maulantak. Saan ngamin akayat ni nanang tigulo? Wanang dahil mo't alaklakay ang timang gulgulaw. Ala, siyak tulat tangarudon timang tud. Saan mo ngayong ikan? Bayam nitan. Masilwan tumanon ti subsub na sumanaun tumanon itawan patinggana. Bayam lata Saan mo na pagtagarya na pulos? Maruam matay. Alaman nga rod. Sardengak pa'y langik ikan. Isardeng mon itiag nanayawn. Tapno adamat maornong mo para tibagbagim. Ay, nagrigat tumat ngamin. Kanya tinarigat. Padasan na timang kibor tayo sa lapay ko dito sa katikayaw. Unay daytan kaka. Lakay. Sardengam meten adaw-dawatan ni Bike. Tapno damot maurnong na para tibagbagi na. Pakibibiyagam ayang amay. Ay siyempre anak ko day jay. Marigatan mo ta nakanayon latan amang tedken ka. Apay no si kamot timang tedken ko na. Siyak. Pakawan berday. Anya? Si kalatan ti may mayat? Anya nga rin ngay. Masapula sursurwendan timang tadi titulaw. Talakay ken bakit tamatay. Anya? Apay, pangip-ipanam ka dagiti it-itad ni Becky ken ka? Makibarbar ka da akmay. Kailangan mo't asaklatan ti palpalibre. Agilibri akmat Anya? Agdawat kay ti anak ko, kalpasan na, pangilibrim laeng, ay naglaing kamutan. Ay ustot ako na analaengak. Tano sa anak analaeng, manila ko ma. Anak ko, talaga nga awan pang binurak, itagsyuman ka na kayo. Binuran tayo ananang. Makamu kayon anak ko. Tanaumak mutan iti kinadakas ti kababalin na. Amuyaw, jak mat kaya tiriri. Amno padas-padasan na lang timanggulo talaga tira akaw. Wanan. Narigat mat no panuinuyak. Da kayon nga anak ko tinakakaasin o kasta. Ay, agyaman na ka na lang, tamaawatan na kamay.
kan agyaman akta saan nyo nga sakit na dyan lakay. Nelson Barok, ada kwarta. Awan? Nakainom kayo matatang? Uy, araw. Iso kay kanak manit ti kwarta. Awan nga ron. Lagi mo tamad din na klase ti tao. Da kayo nga datang? Saan kayo nga imot? Saan? Ikanak mangar ti kwarta? Apay nga ya dawatan dak. Nagpuskol mo tentaropa madumawat kanyak. Napuskol ti ropa ma? Anya, pagmambanugan mi dawatan. Oray kumano amom mo ti agipadawat kan tumulong di balay. Agbibiyag ka mo takas labdon. Anyat bibiyang mo ngay. Papis-pisan kan tupay. Paunan ka. Sige. Paunan ka. Sige, muna ka. Tapno awan baka basula. Laglag kamat Nelson. Dahito imot. Alay ka. Bakit? Anawaman na ito anak ma. Alay. Sige, ikam iti pagnakman na. Ha? Ikak iti pagnakman na. Ni Nelson ti pangibagbagaak nga ikan na ka iti pagnakmam si kaarupat kwarta. Laglag kamot abakag. Kabilin ka man laangan. Nagkunakabilin nyo ni nanang. Syakman. Apa nga pag tinulungan na kumatay. Pumanaw kan? Wano patayon da kay ti kabel si karupat kwarta. Kasandak. Agtardaran ti songaw. Pumanaw kan Pumanaw aklangan. San yung arunan nga liso na kitalayat siya. Pumanaw akang. Kastoy gayam tururayam laglag. Agnakem kam lagayam. Alay ko, tisongak. Apay ngay, adimot ten rimwar iti silid me. Kunak numapan na alaan ng dagiti gargarit na tapumanawan. Ngam nagkulong mutan iti silid me. Urayin tayo rumor ananang. Paman nga rumor, pag tinulungan tamanin ang kabilang. Wan, masapula pumanawan, saan tasar dengan? Nelson Barak, bakit? Pakawanin na ko ma. Kasendak, di na kong papanaway. Hey, rumor ka kiday. Kumlab ka malagaya makaslapag-ong, loko. Pumanaw kan, ta bawal ti sa iro dito balay. Agbalbali makaon, kasendak, awanan ti papanak. Awan, saan ka patpatyan? Nelson Barag, puno si Bagbagak, agbalbali makaon, iswa kasendak. Saan ako na dumawat, Apollo City Kwarta ka na kaya, saanay. Ikan ka kumakait, tamas siya na kun ka. Munang bata saan ka na dumawat si Kwarta, di saan ka nga ikan? Ay ikan na, ay iti Kwarta. Disnog, kayat mo? Saan? Kasyan na ka din. Amom, saan kami akasken ka sa iro? Iso apagbigyan da ka. Angem no agkamali ka pa'y ngagdawat iti kwarta. Akong dimirdoot no awan ti maitad. Luguban da ka. Pagtutulungan da ka. Ditan kagayem tinagpatinggan ti pakasaritan na napauluan adda kwartam dito'y programa tayo unay daytan ka agyaman kami itin kay panang tarabay.